Z avtodomi je lahko križ, namreč obljubljajo nam svobodo, ampak pogosto so tako veliki in tako zelo nobel, da z njimi praktično ne moreš kamorkoli, moraš natančno načrtovati svoje poti, da boš lahko dejansko tudi užival. Ampak danes imamo na sporedu kombi, avtodom, ki dejansko ponuja svobodo v najširšem možnem pogledu. Svobodno v smislu, da zadostuje klasična avtomobilska navigacija, kamor greste lahko z običajnim avtom, greste lahko tudi s Kalifornijo. Z drugimi besedami, ni se treba obremenjevati, ali bo avto dovolj nizek za v garažno hišo, ali bo podvoz ustrezal, in ne boste šli nikomur v nos, saj bo večina v Kaliforniji videla zgolj še enega od mnogih pompozno našminkanih kombijev, kar seveda ni daleč od resnice. Kalifornija je sama po sebi transporter. Kratke medostne razdalje, 4-sedežnik, ki pa ima v zadnjem delu ključne posebnosti. Ema, pokaži. No, avtodomarji bodo težko sprejeli, da Kalifornija nima ne stranišča, ne tuša. Na voljo je zgolj zunanji tuš, ki pa ga v mrzli jesenski Kanadi nismo preizkusili. Je pa enostavna poklopna mizica, vsekakor dovolj stabilna in za razliko od klasičnih avtodomov je pohištvo med vožnjo vzorno tiho. Na sprednja sedeža sta po avtodomarsko vrtljiva, tale zadnja dvosedežna klop, ki ima tudi Isofix priključke, postane tudi postelja. Še ena postelja, in to je glavna značilnost Kalifornije, pa se skriva tukaj nad mano. Omogoča udobno spanje dvema popotnikoma, se pravi v Kaliforniji lahko spijo 4. Energijo za gretje zagotavlja grelec, ki svojo energijo črpa iz rezervoarja za gorivo. In v najbolj mrzlih večerih taka Kalifornija porabi okoli 3 litre goriva za ogrevanje tega prostora. Ima pa Kalifornija slavnega prednika, sloviti hipibus. Zato smo z velikim zanimanjem preverili, kaj o Novi Kaliforniji meni eden tistih pravih, originalnih hipijev, ki je v 60. letih celo leto potoval po Ameriki in se udeležil vseh legendarnih festivalov, vključno s tistim, na katerim sredi puščave zažgejo velikansko lutko. Dolgoletni uporabnik večjih starih bulijev, tistih z motorjem v zadku, Kalifornijo občuduje. Toda Volkswagen saw it coming. People don't have time like they used to. So they widened it for more comfort. It's nice, it's pretty, but you've heard of the word glamping? It's not camping, it's glamping. You're glamorous camping. Pa vseeno, celo stari hipi priznava veliko vrednost Kalifornije za današnje nomade. You come home after work on Friday night, you pack it, you go, you can get there in a hurry, and then at the end of on Sunday night or something like that, you can drive back. No, čeprav Kalifornija v primerjavi s tovornimi transporterji pomeni izredno majhen odstotek prodaje, pa je vseeno še kako zanimiva v poslovnem smislu. Ta model je zagotovo zelo pomemben, o tem govorijo tudi odlične prodajne številke, več kot 160 000 prodajnih vozil, bivalnikov na svetu. Ne smemo pa zanemariti tudi naše številke v Sloveniji. To zagotovo ni nišen model, saj pričakujemo, da jih bomo v letošnjem letu prodajali 70. Kalifornija je svoje ime dobila po Kaliforniji, seveda, po pokrajini, ki v splošno velja po tem, da so tam ljudje zelo sproščeni. Naj bo to res ali ne, ampak tokrat smo mi svobodo s Kalifornijo poiskali na Novi Škotski, na najmanjši kanadski provinci, ki je tudi najbliže Evropi. In tukaj so ljudje dejansko res takšni, kot naj bi bili v Kaliforniji. Sproščeni, umirjeni, predvsem pa zelo radi klepetajo. Nova Scotia is an ideal place to travel. The roads are slow, people are not usually in a hurry, and so it's absolutely ideal, and it's a much more relaxed pace of life. Life here, it never changes, but it's different every day. We have a community club, we have coffee, community coffees. In the winter time, when it gets a little bit isolated, January, February, March, April, then we have community suppers where everybody brings things. We go to one house, we have a little party. It's a great community, it's a great place to live. Seveda se ukvarjajo z lesom, lovom, še bolj pa z ribolovom oziroma rakolovom. Nova Škotska je namreč najbolj znana po jastogih in z njihovim mesom pripravljenimi sendviči. Children never wanted to take salmon or lobster sandwiches to school
because people would think they were poor fishermen. And they would trade their sandwiches because they were kind of embarrassed. And today a child can't afford to take lobster to school. Custer came in on May 18th, 1940, purchased 31 pounds of salmon at 30 cents a pound for $9.15, and 50 pounds of lobster at an amazing price of $9. 50 pounds of lobster for $9. Gospa Madonna se je v zaliv, kjer so zabeležili rekordno visoko plimo, preselila pred 35 leti, seveda iz Italije. In je vzorčen primer kulturne raznolikosti, ki sicer velja za vso Kanado. Je pa Nova Scotia pokrajina, ki je bila najprej od Indijancev iz plemena Mi'kmaq. V začetku 17. stoletja so jo najprej kolonizirali Francozi, potem so jo za nekaj let prevzeli Škoti, nato spet Francozi, preden so jo dokončno osvojili Angleži. The King of England, also the King of Scotland, at this time James, so this became New Scotland. The document in the charter was written in 1621 in Latin, so we get our Latin name, Nova Scotia. And then a treaty gave the land back to the French in the 1630s, then the French came back, and the French called this l'Acadie, Acadia. So in the 1630s, women came from France. And with the arrival of women and the birth of children here in Acadia, it started the beginning of Acadian people, people of French origin, but not born in France like Champlain. Evropsko poreklo se sicer še danes čuti marsikje. Angleška kraljica krasi kanadske dolarje, a kako minimalen je njen formalni vpliv, kaže že dejstvo, da je Kanada prevzela metrični merski sistem. Kakorkoli, Nova Škotska je sicer najbolj obiskana prav v času jesenskih barv in neredki jo obiščejo prav s takšnimi avtodomi. Veliko njih prespi prav pri gostoljubnem hipiju, ki za prenočitev na svoji posestvi računa ne v dolarjih, ampak v zgodbah. In prav v zgodbah lahko najdemo bistvo tudi Volkswagna Kalifornije. Travels taught me that experiences are more important than gathering money. Spoznajte tudi osnovo za ta svobodomiselni bivalnik in vedite, da tudi v njem dobite marsikateri asistenčni sistem iz Passata. Preizkusili smo jih skupaj z vami. In ja, kmalu prihaja novi Golf. Spoznajte ga.